ngasi phone ki ba tongan tongan masi phone singdigi maroi ba pausing khongatcharaga manipur top channel gi share tawjrake do mem ngasi goina di hauziki oina manipur gi wangbara thopo thodo watok singi maroi ba I pausing khongatcharaka na mem da share tawjabani an boina Madhya Pradesh ki opposition congress MLA sing thau gi mamal hengalakpagi mayokta cycle da satkhre Laibak ki atai mafam singumna Madhya Pradesh su petrol amadi diesel thau gi mamal khangwang wangkhalaki bagoloina state asigi opposition congress MLA sing asidagi haukiba state assembly budget mifam yauna ba assembly gi complex phawa cycle tongduna satkre haina agency dagi phangma pawna phongdorakli atopa pawamana attack the Italy ambassador shikre nongpok thangwa Democratic Republic of Congo da Italy gi ambassador Luca Atanasio amasu maka satminaba military policeman ama United Nation convoy da tawrakiba attack amada shikre haina statement amada Italy gi foreign ministry na phongdokre regional gi konung Goma gi awang na kilometer khara satlaga leiba town gi manakta mihatpasing aduna fana bo hotnarakpada ayuk pung 10 ga minute 10 ram tabara convoy aduda attack torokibani ambassador amasu policeman sing adu MON USCO United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo gi convoy amagi kangbuda yawbani attack adu hauzik phawbada makhoina tawbani haina kanamatana phongdokraktri heba pawmusu ngasi phongkiba se phongsing maroiba pawamoina phonari atopa pawamanamu Pakistan nupi mari nongmaina kaptuna hatkre Pakistan gi North Waziristan district terrorist na nupi mari nongmaina kaptuna hatkre haina police na ningthokaba numita phongdokre North Waziristan police na statement amada hai Afghanistan ga tainaba district adugi maroiba town ama oiriba Mir Ali gi manakta nupi sing tongba gari amada masak khangdaba gunmen singa nomai kapsinki NGO amagi thapak tawba nupi sing adu terrorist singna atamnana target tawraga hatkibani statement adugi matungina attack adu da senaba terrorist singi khongul liba oina Mir Ali area ra thiba humba amasum strike operations athaki thawdo aduda gari driver adu sokhi attack adu group natragana miyoi amatana claim tarakpa leitri hairi Afghanistan ga lonaba north amasum south Waziristan gi tribal area sing ariba satnabi sing ngakpagidamak maming satli lamdamasida imungi amadi khunai gi ikai khumnaba kanbagi satnabi lei nupi singna senaba mi yaudana mapana thoklaga thabak inkhang tawbada satnabi na athingba thammi haba paw sisu phonari atopa maroiba pawamana doctor singi strike na vaccination da akaiba pigidra haibigi akiba leire crime da senabadagi convicts tawraba doctor singi license kakkadaba legislation amagi mayukta strike tawgani hana South Korea gi doctor singna kihan khibaga loinana sayol asidagi hawguduriba laibak asigi COVID-19 virus vaccination drive da akaiba pirakpa yabagi akiba leire healthcare workers sing irai numitagi AstraZeneca vaccine gi ahanba dose sing kapnaba lepnakhrabani South Korea na November fawbugi manungda is immunity lakhananaba hotnabada July fawbugi risk wangba miyoi million 10 vaccine kapnaba thorang tawri tawigumungsung doctor singi khwaidagi sawba grouping oiriba Korean Medical Association KMA na haukiba sayol gi aroibada section wa phongdokladuna haiki madudi karigumba parliament na jail tam phanglagadaba doctor singi licensing revoke tawgadaba bill ama pass tawba tarabadi makhoina strike tawgani bill aduna isam samba mara laijataba doctor kya gi license kakhankiba yai haina association gi spokesman Kim De Hana statement amada haiki heba pawmusu phonari atop maroiba pawamana Haryana da lower class ki school singyum sagasan mitagi hangdoklagani COVID-19 pandemic na maram oiraga Haryana da laiba school sing matam sangna thingluraba matung class 3 dagi 5 fawra tamliba mahiroi singidamak lagliba yum sagasan mitagi school sing hangdoktuna hanagum mathau tawu horagani haina Department of School Education phondorakli Department asina government amasum private primary school sing hangdoktuna hanagum mathau tahunanabu order amanga si thokibani COVID pandemic na maram oiraga state aduda sahi amaram school sing thingjinduna lakibani
डिपार्टमेंट असिना थादोरप ऑर्डर असिगी मतुंग इना स्कूल सिंगना अयुक पुंग 10 दगी नुंथुल पुंग 1 मखाई फावबा मथौ तौगनी ऑनलाइन क्लास यौनिंगदबा माइरोई सिंगी ओइनदी हानदगी सथदुना लाक्लिबा ऑनलाइन मोड की खुथांगदा क्लास यावब यागनी स्कूल सिंग हांगदोक्तुना हानगु मथौ तहोननबा फिरेप लौख्रबसु कोविड-19 ग मरी लेनना गवर्नमेंट सीएम की SOP सिंग ओजा अमदी माइरोई सिंग ngakna सटकदबनी स्कूल द लाकपा माहिरोई अमदी ओजा सिंगी टेम्परेचर कैंपस संग्रिंगेद चेक तौगनी करीगुम टेम्परेचर वांगलमनाबदी ओजा नत्रगना माहिरोई एदु कैंपस मनुंग संगहलो हेदी हायर क्लास की ओइनदी ममांग सहीगी डिसेंबर थादगी स्कूल सिंग हांगदोक्तुना क्लास तौब हौख्रबनी क्लास 6 तगी 8 फावबगी ओइना सही असिगी फेब्रुवारी अमदगी क्लास तौब होनखी हौकिबा नुमित खरानिसिदा हरियाणादा कोविड-19 वायरस की केस मसिंग हंतखिबदगी स्कूल सिंग हांगदोक्नबा फिरेप लौखिबनी हरियाणादा हौजिक फावबगी ओइना कोविड-19 न मियोय लाख अनिगा लिसिंग हुंफुगा मपनगा 719 इफेक्ट तोहनखी हाइबा पावमसु ngasi फोंखिबा से फोंसिंग फोंनरी अतोप अतेनबा पावमना सही नौरिबा नहा अमा शमु मनातोना याइशिलगा हाखरे यामना तांगना थोकपा थाउदो अमा ओइना उत्तराखंड की मनुंग चनबा फुलसती खुंगंगदा मपुंग मरै फारबा समूह अमना मसागी सही कुनगनिथोइरोम सुरबा मियोय अमा निंथौकाबा नुमिता हाखरे हाइदि थाउदो असिगा मरी लेनना इज हाइस ओ प्रमोद पुनियालना फोंदोखिबदा समूह अदुना कपिल कौब नहा अदु मनातोना कोतुना फारबा मतुंग लैमाइदा हंजिन हंजिन येसिनखिबनी नोंगालमदाय पुंग अहुमलोम तारकपदा थोखिबा लाइबक्तिबा थाउदो अदुदा कपिल खुदक्ता सिखिबनी खोई साउनरबा समूह अदुना नकलदा खामदुन लैरंबा गारी क्यागी मिंगसेलसु थुवाइखि मतौ करमना समूह अदुना थाउदो अदुक सतखिबनो हाइबगी मतंगदा चपचाना खांगमंगमद्रे थाउदोक्तुदा लैखिद्रबा कपिल उत्तर प्रदेश की मनुंग चनबा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की बाराल खुंगंगदगिनी माके हक्सांग अदु ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मॉक थमख्रे हैबा पावमुसु फोनरी लोइसिलकपोइना अतेनबा मरुएबा पावंग तंग हपसनमगे सयेत नरीबा फार्म लोगे मयोक्ता संगशिलिबा लौमी सिंगी खोंजंग सगतुना राहुल गांधीना ट्रैक्टर रैली सख्रे मामांग सहीगी सेप्टेम्बर थादा पास तौखिबा फार्म लो अहुमगी मयोक्ता लेवा असिगी लौमी लिसिंग क्याना संगशिलिबा खोंजंग अदुबु पुकनिंग थौगतपोइना ngasisu कांग्रेस लुसिंग राहुल गांधीगा लोइना मियोय क्याना वयानत ट्रैक्टर रैली सख्रे रैली अदुगा मरी लेनना कांग्रेस लुसिंगबसिना नुमित क्यानि लौमी सिंगना खोंजंग संगशिलिबदुगी मतांगना वाफम अमता फोंदोक्तना लैरिबदुबु पेनदबा फोंदोखिबगा लोइनना हौजिक लैरिबा लेंगाकना लौमी सिंगी खल्ली हाइबदु थाबंगना उटकदबनी हाइदि हाइबा पावमुसु फोंनरी अदुगा मैम हौजिक ओइनदि वीडियो सि मतांग साइ लुसिनजरगे अदुगा मैमना वीडियो सि यंबिबु लोरबा मतुंगना मैमनि वाखलोना करी लैबिबिगे हाइबदु संसोय सोयदना कमेंट बॉक्स थम्पिरमु हाइना मणिपुर टॉप चैनल की मेकेडी रिक्वेस्ट तौजरी अदुगा मैम अरुबा इ पाव अपडेट पिजरके मैम गा मिनसी हौजिक ओइनदि मतांग साइ काइनरसेन थैंक यू।